Ketheka ni wirigiro bwakwa no ithirite uri na ntuku njega na arua iri Alhamis tariki 16 mweri jwa ena mwaka ni 2026 mbere buru kango shigire nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bogo tuthura gwitene batu ikinya ntuko wontuko nontu bwaku ni tutugithe nyombe nteto ira iri na gweta kadetune ka Amero kuma kireni kirwena kimonimoni. Thank you very much. Mbita wa kabwe mutharimi monaniria na jira mathithio ni Paul Gujiri narua tukethira tukiolotera mantu kathomba ora kwithirite kuri na nkujanio cieye maguri ja beterori gwitia ninge inya wendia bo shares cia Safaricom na ria kundikia upinzani betete na mbere gukuthuranga ikutho itagarire bakiuga amu Safaricom ni tumbuka inya kiri mitaratara ya gutuma mpumi cia kithurano kiri mitaratara ya kithurano kia 2022 Safaricom igitumika ningi bakiuga kethira ikaita miangatene ya antu biombe bari ome ndigoro ya Kenya amuno kwethire kokeringwa okora indi yau ni maoni ya ene na barani bo bari rotererwa upinzani indi twambiririe na gutegera akira akari kumanterecia athero rojine ekibatoritie barabarene bari na muthuro mungento na kururia mata akiri maandamano bakimeneria kira bakugamu ni borisi gutumika bobwe ningi borisi bakibaithukira utuko kubatiga bari na ngurario kubaura barabara nditina metha nteto bakiuga amuno ntu bwankujanio gatigati ka akari na umwe wa mubiashara wa mira kuma maua bakiuga nigitwikite kya gutonyerwa ni borisi ntu borisi bathira ni bo bakureta aki na kioto ke akari indi ni gutumika kunyamaria ningi kuguraria akari riboti ni gutarirwa ningi ithuraniri ni Mukiri Onkonja. Viongozi waangalie hiyo maneno. Kwa nini wananchi wanakuja kupikwa na miti ya sitangi na wengine wanavunjavunjwa mikono, wengine bonda mtu ameuzua chamba na baba yake amenunua bonda askari anakuja anagonga bonda anamaliza yote. Tongoria musiasa ona kinyari mururiete ke MC interest ya thirurujene no Isaya Murungi Mkombozi kaitakara kimeneria kare akariba interest ya thirurujene komba kwethia bake wa tamporo ya kathati na ndanje kuma kima bithaba polisi irio matura ya kiotene Kipkona wamwe na stage Kwanjilo kaitene kawa kwa mabithaba nikabatumiri ni mubiashara mwe kuma interest ya maora wa mira na indi na meneretie kare honene. Kitendo kuni kitendo kia unyama ni kitendo kitabu ithikaringe kuma kenyera yukio uru nebyo tuma polisi ere okarianto boba NGSO kana beto okaria ng'ombe nari kwijwe ombe bake ya kuura antu bebera ibebele barabarene barabetite na njira airori cia Sarubo kende ikuluka ciendia mira Sarubo na wananchi bembe no ruku munene nanto batere ingite barabara nanto bataira charori kuluka lakini kinyakethira babwe askari kuri byo burane nke ndi Sarubu kwena gitumi kiriku bwe yakura antu bare innocent bare barabarene bare moterine yabamwe bari turoteri na kameroro oni mbolelete na ndi wona metho nkiona ito kwenda munene wo aithira ari ansarabu yewe nata wananchi barabwethetie unatumiwa na Sarubo na mirani ya watu wote au makateli ambaye ni watu wachache watatu. Wasipokomesa hiyo tabia tutawatangaza, tutasema ni fulani wa fulani na fulani wa fulani, sababu mirani mumea wetu na hatutaki itumiwe kama pimbo ama silaha ya kuja kuangamiza mwananchi wa kawaida. Oriwa kiromba tongorie bonde bombe kwithia ni bankumira makarika ya na kulweli mantu ya no tutika kwira ya buwi no twanto bainge baraba tena maitia bena maringangiro mo kathai na kiraba kwenda ni kioto kya kariba ntu bagitendo kira kirabwithi kireoro oro antu baraorwa kuma farm baorwa kiengo baorwa njoune kameroro bakiorwa unindare ondare ngari nekwa ara Kameruru Primary School baurwa stage na muntu umwe witwa wa Mikumbo ara unwa njara anto baraurwa Kawero bachoka baurwa kinya kiotene na barabara ora ningare Land Cruiser ya GSO
bae na mitendi tangi nende no tukuria atire no ntuni ndirare ona indonera wananchi bakiurwa nimbi police iuya njie shiwe kuja kuurira antu betu antu innocent patikura makosa uti makosa barabwithachia utendwa barari nio no ntwindirare ona indirona na metho yakwa nebi utuma polisi ya njie shiwe ya kuura antu na mitendi tangi na bakaunanga Rojenere Ngembe Central Mbeta Mukiri Onkonja akari kuma dena gonto ndegoroni ya Kenya ni baithite bakiruta moni yao yegie gwitia kwa magori ja beterori inyakatetuneka Amero bamwe bakionania kuria kunganiro kwao ni gwitia kwa garama ya muturire na njire mwanya mitha ya nteto ni twaraniritie na ikundi bya matatu stage nene ya mutindwa jwa kangangi muno na byo ni ikundi bira bya matatu ya kuma Mero gwita muji munene jwa Nairobi bagitariria gwitia kwa ngarama ya ngari gukinya muji munene jwa Nairobi nande mukari akethira kilasimika gutonya mukone kuongela kabesa kenda gukinya na gwitina na mbere shughuli ciawe muji munene jwa Nairobi. Yeto ya kompita wa Boniface Mutuma chairman Omeru Nissan kana Unique Shuttle ambuge tuko ithatu ithiri thirikari ni rombere kwa just bei ya maguta na bongera almost 40 shillings ke diesel no tungarira tu operate abatu chia tu itumaira diesel lakini ntuko mwe kithira president yauga ako change VAT kuma 16% kire 8% na bauga bei ra bagita bakugita 10 shillings waitagi 40 ra barongerete iratigirwa 30 shillings kwau lite maguta ni ombete kuongereka na chiringi 30 ugatara chiringi 30 na ngari yetu ira yumaga Meru igeta Nairobi ugatara na ekenyunya around 60 liters it is almost 2000 kwa kumaanisha ngari u niongerete maguta na chiringi 2000 na ndeke uria ne atiri batu na tatumba gutethia abiria baratuka mata no ntuma ntuja maguta na jo thirikari ongera bei yuga murigo jo transfer wege consumer na consumer ni abiria ora tugukamata batu tuandijustite kabai getu kidogo na tuandijustite kabai kidogo kenda tuba kukava gap ire ra create ro iwongere kubo maguta kambere customers betu kana abiria baratukamataga itukubu consider na itubutegerete na tutikuongera bei kenda tubu exploit kana tore ambeca cienu batu gatukugeria ki gukava gap ire ku make sure utino tuongerekete kana utino tu affect mubuko jwenu kwa hiyo tuongerete na around 100 shillings gwita na guchoka wataranie 200 kenda tumba gukava gap ire ombita kwa Timothy Mwanda yake ndigariti maguta gwitia na shilingi 40 at once na ndugu wa makia mono kiri mfanyi biashara wa matatu ya 10 sita 14 sita agita distance nda aja kanenkwe ni asara mono kiri wako udana limwe ndugu ikithira ni asara utara nundu apart from maguta kwina tea and wear na maguta ya gwitia na shilingi 40 number 2 yagite na shilingi 40 chacho kaje na mana 10 shillings economically one would wonder what was the rationale ya kuitia maguta na 40 chacho kaje na mana 10. It means there was no guiding data or statistics to justify shilingi 40. What was the speed you ya na mena 10 ya kuita with another 20 kuduka 10 yake itite no we want economic growth and we can understand economically how things are happening but with ya shilingi 40 ikudhiria mwananchi kabisa na mfanyikazi biashara matatu gakudhiriro akiuga matatu ni ari te biashara iwe kudhira na we are getting bare minimum to sustain even that vehicle on the road. But we are hoping that the cries of the people, especially mtu wa Meru tuinadhina na itibalibi kuma Nairobi na kuina magari nya maguta sana ikijo kinyama wa utikera atigaria wananchi agatigwa atina gintu cha kugwirirwa biashara ira akuripa
Akitino kau na SCS Eric Muga mantege roe akiari arintere shabore na tumiritikira akuga ni gutengwa kwa shilingi baribari sha Kenya milioni gana kiri murandi jwa roje ntere ishabore ngiro kinetete na mbere gutariria mirandi ya iti na mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza kiringira ndebe Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Ni ripoti ya Mwende Olaiboni. Waziri wa Rwenthiguru na Eric Muga aliongete bure kiri musemano njomoni ja mwingi yakonie murandi jo ruwe jwa kirwa bure ara kwa milioni ya narimo kiri milioni manaja 5 na nirabere ya wikro wira nene Rais William Ruto tayari ile kiri supplementary budget ya mwaka ya 2025-2026 untumbesa hii kuerigirwa kuringa murandi jonja kibo nene. Dr. Samuel William Ruto alifika hapa bure na akawaahidi akifungua mradi uliokamilika wa maji wakulima kunyunyuzia maji, akawaahidi kutakuwa na phase 2. Hiyo ni ukweli urongo? Hiyo maneno ni ukweli ama ni urongo? Hiyo maneno ni ukweli ama ni urongo? Na mkaniambia sasa umepata nafasi ya kuhakikisha ile ahadi inafanya nini? Inatimia. Na mimi nikaenda nikamuona rais, nikamwambia wakati umefika wa kulipa yale madeni. Na mimi leo nimefika hapa kuwaambia hayawi uwa oninde pokaretie yeria rembi deriko babu ende pokaria thirikari pokaria mbi pokaria thirikari kenda kamuradi gakethia atia kakura na kiri uritingwe bwawe kiariwa katumenye mutunda nambi na masiara yayo erua reke erua bore ndo amete na milioni ya anare kwa wasioamini nonto ko doubting Thomases teoma ndevera beta baile supplementary number 1 financial year 2025-2026 teoma ina ya saini rais 2 weeks ago ore ya kwethera kerua bore irrigation scheme anare si wareji yetu ya Meru town yoto sumbura kuumba 2021 teoma baraba thoma makatheti ibalelie batuwere kwethera ntata minitire na ndadi bataisi contract yo bweru milioni ingi mana 350 na miradi na atigania west yeta wakamburumbe oyaro wamite ibete bailie budgetine kwena nawe tukutore kwita wegembe in that budget kwena mbia milioni mana ya 80 cia Meruka kulukia rwa rutere ruragani na thirikari batona kintu kinya kimoke kuretera kari no siasa cia mpathu. Mimi sijakuja story, si ndio? Mimi sijakuja vipindi. Unajua kuna wale wanakuja vipindi kuambia serikali ni mbaya. Hakuna yeyote atakuja na milioni 100 ya kerwa bure. Hakuna yeyote atasimama hapa kuhakikisha kina mama wetu, ndugu zetu wanapata nafasi kulima mashamba yao kwa kunyunyuzia maji. Akirikia na uretia Meru kuwatambaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kindiki na nikenda weti na mbere buke ya maturene Daik ibabu Meru bukwenda tuwebela thirikari ne tuwetaku tuwebele batwe tuwaringire kura inabu kwenda twita tweterereke ya Profesa Kithure Kindiki muthaka wetwa ebele wetu eterenge kaba atua Meru tutemea kwa Elia Ngwira ntu bakoruta na tukaranthe tuitarira mathabu turaniare ina mongo Meru kwethia atia yutethekera barabange bonthe abakuwatana be ya thirikari-ine batu atukuwatana tuinga wetu ipo kwenda tukaribe tuthia tambi tuete. Waacha nione tu tamu ya Dr. Samuel William Ruto, waacha nione ya Dr. Samuel William Ruto na kijana wetu profesa, muko na yeye. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Olaiboni.
Kagitina kau nabo bari akari kuma nteresha nothimenti nibashumiretie kuthetera ugaibwa rui gukirukira rwangi rwa Mewas eningi bagitariria kira bakuga ni kuongeleka kwa roje maturene ningi bakithetera itagaria ria marija jarui kiri akari kuma ntere isha nothimenti muno municipality ende bakiuga amu gwitia kwa magori ja ni kwithirite kugiteanirwa ningi omukari akaithira agitarirwa mbiro ya rujirura wengwa atumirite mujie ne ripoti ya mutugi ukiambi itonga bibi gutonyera mantu a Mewas ikareta siasa kuhusu ruje rwa Mewas itukuga batigane amantu jau nonto batu kinya twe mwananchi onthe guru itukuona Mewas bathirite boega batweberetie wivu kwa ukariaga ruje kiubekio oire otumirite watho otumirite mwe ni okaremo manto atu befte otekore atu befte otetumirite ruje kwa bato ndene Meru county itukuga Mewas itubongeza muno yantu bobo gukarabakiuga manto ja Mewas siata ibatige Mewas ibageretie gutuka biro ora kumbikana no 250 era turariaga ibatu enikirite ta hizi ruje ruro wekero mita ruje ruro tumira no ruko getate ya ubati kuria kwa tha hizi siata irio ciantu ba Mewas roi bruto tigane ni nacio omgathira yenya meri 5 atatumira nyaro yu nyatarugura ana atwire kurea ale thayo rekero ruje ro watumira ruo karea pongeza kampuni ya Mewas kwa sababu ya kuondoa ile waiver ilikuwa ya 250 shillings kwa wale watu ambao wanatumia maji ya Mewas, lakini kuna watu kadhaa wanaweka siasa kwenye hiyo sakato wote ambao wameweza kuondoa. Mimi nataka kuambia wakazi wa Meru tu support na tuunge mkono hii kampuni ya Mewas sababu ya kufanya kazi nzuri ya kuondoa waiver ya 250 shillings. Hapo awali ulikuwa unalipa shilingi 250 shillings hata kama hujatumia maji, na bando saa hii sasa kwa sababu ya kutangazwa katika taifa letu la Kenya wakiwa nambari ya kwanza kwa upande wa utendakazi wao, sasa wengineo wanaweka siasa. Mimi nataka kuhakikishia Wameru wote tuondoe siasa, tuunge mkono watu hawa wetu ambao ni wa Mewas. Kuringana na royo kuma rurekero imo China onekirwa county royo tutwira ronyoro puresi ayotena ruko nyagurite Taibarari number 1 irona ndiba otonyero mantu ja maandamano jo jakwirwa ja ruje ijerekano na jo buru ronto wega pura tuonete bo Mewas ibo bingi muno na maandamano jo buru twaromba buru bukende ni cenderea iturekane ni nacho Mewas yare twitete na are tukinyetie ni araja muno na itonga biu na buru itigane ni na unyanyasa nkia roi parabe mitene na parabe ne proti tutekunganana Mewas ibatukarie onkia mwitonga no risabu tutengana nawe MCO municipality Caleb Mutethia Kibuko na umburite gitumi kia maria roje kwithira jagitia na jagitithwani rwangiro rwa Mewas akiuga ni irandura yukirwe ni wari governor Kiraitu Murungi re mungana jo shilingi cia Kenya mbesha baribari milioni 840 akiuga nyuma ya irandura kwithira rukijukwa ni thirikari ya Kiraitu Murungi ura watonyere kiri ngurumanisho gi siasa 2022 kaira mwangaza atathithirie na mbesha ibura kwa batiko thithwa uthondeki bwa sewage akiwa naka niko kaumo kama thina jarwangi rwa Mewas. Ni ripoti dhuraniri ni Jeff Wagituma. Nawe Caleb Mutethia Kibuko MCO municipality naumirite na gutariria gitumi ruje na maguri ja ruje rwa Mewas twithirite rugiukira na gwitia nene na kugarire Kiraitu Murungi ari gavana wa Meru nethire agikira kirore rwa milioni 840 nikenda bagaka sewage ntere cha municipality mwako na juju tethira jugikinyanira kuringana na maandiko. I think in 2019-2018 the then governor Kiraitu Murungi na sainire loan rwa 840 million rwa kuthithia siwa line ire kuma municipality igeikua nare ithamitwe ikitwe na loan ruru rwa bati entire kwithwa rwire agwa Mewas na umaboibu antu bateri na inyeni ngwa ntabwije mwankare amantu jajarejire twambio ja chonkona no tutanda MCA during that time Kiraitu Mwanka. In fact, I think it's yesterday
iro ndiretere twamenya mantu ja into details kwi mbecha ciajukitwe cie loan 840 million. Apart from bet irirongererwo i President William Ruto 400 million itwajukitie loan rwa 840 million niru rurathithia siwa line ira na loan rwa machuaga ka rwabati kwambi kulewa 2022 na kuma mwaka 2022 ria twakurukire tene ndejo menya twine Elias more than 4 years loan rwa rutire inya chiringi imwe. Nkuruki Caleb Mutethia Kibuko na ugite thina iji yonthe ireti ni wari gavana Kawira Mwangaza nuntu nyuma yawe kujukia utongeria atenda gutegera mirandi iji igita na mbere untu butumite nandi kinya marandu jethera ja kirundanira process yonthe bati kuthira 2022 by December batura ndauga nothing happened mwaka juju 2022. Nothing happened mwaka 2023. Ukethiria ala twerigiritwe kuthathithirania process ye siwa line itathire kou the governor Kawira Mwangaza na bati kwithirwa amekite sure ku deliver the project siwa line ke mewas before dendrine enyamwira twambigwetwa loan turi loan twetwingwa ntunadikukeja kwithirwa siwa line ethiririe kuthithwa in its time thaime was na rwe ringithirwa ambiti ku generate mbecha through service connection changes irego change itingi itonde yanandi changes cha loan na cha production ya roje itonde ke mwananchi kuna the reason no mwananchi wa Meru municipality akumia is the fact that kwina changes chio ibati kwithwa met one cha production ya roje secondary kwiro ni royo rubati kwithwa rwe service wa as we speak ni aria kirikiria mutongeria uju na ndina ugite Meru babatere gukaranthi bakorania biuria bibirito na guchwa ntaira ya kuria marandu jaja na kuugia muchemo ni jo maandamano chubangi muthenya jo ruju tukarendi na business community tukarendi na governor tukarendi na senator Meru ole aleo Pandlock itero embetira chiari cha France angaichienda ya muito angaichiathitha ya turi na the national government yombo twita itiro 840 million iji tukwariria cha municipality nuntu at the end of the day nyato picket na tumara twaria bechiria no monka ikariwa nkiripotera Meru TV beta Jeff Wagitumam. Kirinta toinge mubunge John Paul Mwirigi wa Igembe South nashumiretie kuruta mashokio kiri akariba athirorojene baraba ashumiririe kiri maandamano bagitariria mathina kathomba baithirite bagikorokera ni kinyamara kya kuthukanga kwa barabara bakiuga amu bo akue baitwa bagatolone bagatakene ni kwithira barabara ii nacio ni imboru pio akiaria John Paul Mwirigi augite mukandarathi na airigiri kwithira agikinya groundine gutegera na kwambiriria uritingogi nyuma ya mbura yake ni riboti ya Murethi Waba. Bunge wa Igembe Kaiti unawe ukumenyekaja John Paul Mwirigi narikitio kuthuranga makutho ugambibwa antu ba athiru baraberigite kuandamana jecho nundu ba barabara ire yumite mawa gwitira athiru na gukinya mwanka kikingo ndina rikitie ku ati contractor atebera saitine ni kambura yaurire na arungika na orua mono agachoka ringi ndene ya site yu ya barabara yu ya gwita athiru iratu endelete ni kulika na last week but one ndawire contractor na rina itilafu last year na ali this year kimanto ya barabara ya Maua Athiru Meru National Park nenda ombere kwithia nkira wananchi but contractor baina ombete kwithia akona mbia cia wekenda choka barabarene na kethira esoka barabarene anytime kuma thayu no thayu mbura ni ombete kwithia ekiniania so dairwa contractor kethe uchoka barabarene aumbe kwithia akiwa itariria na kuthithia nguiji na ngwetekia rineje thina mbithirite nkieme experience na antu bakimenya borora mantu yakarikite nontu mathina yao kwina course yayo na kwina that course no mwaka mbakikishe kumba kwithe kuma weekend na nguyumba kwithe kendelea boboya but still together na iria baubwe
monka ngui yombe kwithe kritika monka wananchi bombe kwithe baki benefit nonto i right ya mwananchi kwithira ena barabara mbe kumba kwithe tumira na winkari ya ujua representative ikaita kakwa kwithira nkilobe mbecha cia kuruta ngui so bukethe abuna wasiwasi that ngui ikethe kritika na barabara ikethe kithiria ngui before tokinya next election ngui yonde ikethe tikite na mantu ya kathira. John Paul aritie ai mawa KMTC aria ekitete contractor wa waka nyomba cia kumama cia ana baraba kuthomera KMTC iri kwirikana nyomba cia kaija gukijukaia ana nkurukia magana jai 340 na betho be mama be comfortable ndene nyomba iji na likitie kuwa we akethro etite na mbele na gwitira antungugi za linear block ama block mrefu kama hizi mko nazo ni around 54 meters by 17 meters width na ni gorofa ni ground plus 4 kwa hivyo ni gorofa 4 juu. Hii block itaweza kuchukua wanafunzi 340. Of these 340 wanachukuliwa ground floor itachukua iko na 5 rooms na kila room iko na quad bed ama iko na double decker mbili, kwa hivyo kila room itakuwa inachukua watu wawili. The other room ziko na 20 rooms each, totaling 25 rooms na hivyo ndivyo 340 ina arrive at. Tulikuwa tunaleta mwanakandarasi ambaye ataanza hii kazi sababu yeye kichuo ni chuo ambacho tunatarajia miaka injayo kitakuwa chuo kimoja kikubwa katika taifa letu la Kenya. Chuo aliweza kuniahidi ya kwamba ataweza kutusaidia sababu shule inaendelea kukua, na akatuambia kwamba ataweza kutusaidia kujenga bweni. Na leo hii niko na furaha isiyo na kifani ya kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais aliweza kutuahidi yameweza kutimia, sababu nyinyi wenyewe mmeweza kusikia kutoka kwa wizara ya kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kutupatia milioni 1,700,622 zile hela ambazo zinakuja katika shule hii mumeweza nyombeji ikakwa ndene ya KMTC ya mawa ni nyombe kajukia nkurukia milioni 100 na ireketho iri ya ngoroba 4. Lakini kama wewe ni kiongozi na nia yako ni matusi na kuwadhalilisha wale viongozi wengine, mimi kama kiongozi wa Igembe Kusini siko tayari kufuata kiongozi kama huyo. Mimi nitaendelea kusimama na msimamo wangu wa kufanyia wananchi wangu kazi, na ili wananchi wangu wafaidike zaidi nitaendelea kufanya kazi na serikali yetu ambayo tuliunda pamoja, serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Murithi wa banki ripota na Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe mawa kung'ena ku MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyo na ciithirite ikarangone nyuma ya akari kuma ntere cia Marimanti gucumira kwithondekera amu barabara barebo ene na reba meneretie MCA wao ni kiraba kuga niko mama kirasi kwithira gutina witi na mbere maturene ningi bakimeneria ngabana Muthomi Njoki ni kiraba kuga bo batithite bakiguneka nyuma inya kuringa kura na mairane kwikirwa bo kuma kirengurumani shege siasa 2022 ripoti degera wegona kari na tori bakamegochwa na baraba kanisa sabato kodhibakanwa okorokereta gantare ndani ya location ya ntuge wande Marimanti ibakothata ikera bakugikothokaga kwa barabara ntere ino igento getomete ngendo kamatigwa mana biashara irathuka thini atwene era nene ibarabara utiomba kumarokia gintu giaku ngare tiomba kuthungira twakarie mwinduni barabara tiejo
tuma Mexico tukaua tutwe ntugo tukaya tukathika mitaro ende rori ya gigitura maigana nturani ana no iraraga tutaba mwarimu kaba batwira ngare yani kopotera batwire tukaya kuthika barabara eno agogo ikwani utwika ende wana mathiko makinya twito kuya twatiga ngare agogo twakamata mire tukaira mechi nagu nagaita karamire yakamata gwa ikaranto bakamata wana nkunia anti bakurukiria ago na barabara neo eno ni thiete mwanka cibitari Kanwa indi mwaja kajirwa agwa na tireto ambulance tiomba kumugira Kanwa etiumba nonto barabara ino chonthirite Kanwa chonthi chingito kwa nene thiete Kanwa cibitari by the way geke baratimithia kwebumire na machimbi na machiko kwithondekera barabara na njara bakiuga MC wao Kennedy Kamunyo na bateyanerie Kamunyo no MCA wetu uyo kwigwita Simba na kuma barabara ciari mwetu tamona kinya barabara ino imashimbi tushimba namo na kaire waye gwatwira magorima watwekera ndiributi utatwekera watwira kandi ndebange kwebanga kwebangire kwebanga monka othira kamagorima mwana kaya akataitheria aratikinya tukuru Kamunyo atwirire muthomi nithe tubarabara tuto akarutha tunde emunde turi Kamunyo gwana kamenya araraga ku wanatie Tharaka Nara Kenya borotithiretie kiara ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki ikiraba kugagitara kira kubaromba kura na bakira gwirana bakubathondekera barabara-ini kubathenia indi monkere munde gutiri utethio bonete Muthomi Njuki kankuwire u nontu watwigie turi ara muthwanani watwira kuma tunyai monka ndara kuringa mubira twitwo kona mwicho ndara wae watwira dami agu ukatukuya chwe dami nira yanketa kurungu ya thungu ya twa agu kakurungu kureguru inti chiere aya twa yende watwikende wauga agu Kamunyo muchoro aku kabo amenanire kenda utwika barabara tio utwika tutiro thirwa stime nyamonge nyamora mekiura wonweta Kamunyo e mwana waku na Kamunyo negwe nwete gwi Muthomi Njuki ari bagu kawa kwa twikire ti bagu kenda utwika utimwe gwa bwa ukwira gende bakioria thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira MC wao Kennedy Kamunyo kubathondekera barabara ino cia ndeni kwa ndeni kubathirire Kenya maraba gukurukira Kamunyo no menye Kamunyo no yete 27 uyete twa gutwira tukwekura kairi na baba tukinjaga na Mexico utie butwirite goti turirikana utie kurokona au gwakinya utie butwikite guja 2027 tukwakairi ipeo agundarikia Kamunyo twa kuthura tuya uyo twerecera ba Muthomi Njuki araraga buraokagira burathiaga mantu maika twa kuthura uyo turuthia barabara na kanoka kwigua turakite Muthomi Njuki ni orire tio guturiaga gutukinja muthetu uyu tukithika barabara turagiti tikomboragwa gutaragwa mwicho amwe no tutegwa kurara kithakani anga wagite ngarama Kamunyo anga akiuga Muthomi na aregire na kiragita wana Muthomi nerwo kagita akaraugire na kwenda senator turi banywaniriria amwe na Kamunyo ukaya kuigwa barabara-ini tiro 2027 ikinya kuma wandia Marimanti gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritwa Kambita Ndagara waiguna riboti yo kethira itwike mburikite ya mbere akiri metha ya Nteto Meru TV ugeta kuraya ni tucokerete. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20.
Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana waku akegwatira mote ya makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mbcollege.ac.ke. Kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places. Ni bwega muno nontu bagotuthura no itane batu ikinya turi nyumba nteto Meru TV. Thank you very much. Etombiri na mantu yeye witi na mbere maturene rakari amu kuma gonto peterete bakiwa kira kiabata kiribo ni maendeleo nandi narua uri mubangania ningi murungamiri wa mitaratara ya maendeleo constituency kana gishumbunge kiatigania East Alfred Mwirigi Kiranga natariritie miradi ya witi na mbere maturene runguru atongeria bwa mubunge ogishumbunge ke Mporo Abori ninge agitariria werane ninge mirandi ya gutigira kithomo nigigukira tiania na ria keraniria na ashari amwa iri wandine ya Thagada ishumbunge ke katigania East na tumiritie werane bwa basare gukinyira obwonka muritwa oranwe akubatara na baraba nyilikite kenda gutigira omuritwa na kwamukira kithomo ningi kithomo nigigukira tiania. Riboti ya Adams Muturia wathirinja Mheshimiwa wale akareta mabadiliko tiania na bila anjereria pesa cia basare ya mwana ondesku ira chiarite kura miukone yantu ati loka mwaka yo mbere yo ele na yo ethatu akaya akana ngiri yele akana kana kandra na kamongo tuonze tukaitha turi ntuke ende thaya arawira osenja rutwiro osenja mbibio arawira muchiari uretha kia wita kwa sibo aeta kwa pasta akamatete form akaura form we siringi 40 aeta kuyulilerwa kendre ya kuandika basari au akoika mulio akuruta mongo ne omuchiari aeta tukwana apecha aprinti form siawe toya mtu ofisine tomutuma amugande tomutuma kaluli tomutuma erindiro tomutuma kamithega tomutuma muchimukuru tomutuma itho tomutuma miurere na chukuru cha tiane chionde aeta ukuma kilasine akanekirana form andika rietwa andika glass
andika admission number rete form rete mbivyo tuma tutatu uteka ni nyaka moka thomera de school chetu kata ulilirie basari barabatari sukuru tukoria marietwa twabandikira mweshimwa etayo ke form ira cionthe aikira marieto computer ne boro antuma mbira atiri mbeca ira withite cia kurira mwana fi mweri wa 5 itoka anda acio pembe kana maya arawira na beto konta batiania matwae na kanya kana yate na kanya matwae na kanya kana yate na kanya kuruna bomba kana yate bomba kuruna bomba kana yate bomba arawira na beto batiania ate bana kirangiri yelenge ate tatia ibo kwenda mwera arawira ate bora tarangiri yelenge araitira gambia sa CDF oya kibanga na witira ati au akinuswa eka thomethana utekureta ngiri yelenge nana yoke bonde batiania kuma mweri wa 5 kumeke mbere mbeca ire chambasare mweshimwa aretete amua ire iketha kiande Kumba kana te kumba ana beto baraba university oke akwenda no apply basari dai basari kai unkuma masukuru unkuma baraba ange ba college basari yeto ne aturire gendra tai bendira sukuru ote manto cheza nana beto boro arawira bakathoma ke lazima na mwezi wa 5 ketha mwana okuna kwera wa apply basari tumethitho turavithite itokarimia tumpuru na retete aireta kimeka mbere sukuru gerura wasawa lakini atu baraba tureta irathina loi antu beto bauma nthe butano baka uma na iroi bake otokasia buraba ke ototethia tobaringira kura itobona na betho wakaria mporo 27 wakaria mporo manjara wakaria mporo Kirinteto inge mobunge Julius Teitumu wa Egembe North akiaria kiri nyomba kanagaro ya Ogambi ire muji munene ya Nairobi na meneretie CS wa karebo dene Kipchumba Murkomen nikira akuga wamba bwandithia botathira mero ne butugite mpanga kironda gyankoje akire thirikari gwika mitaratara ya kung'ana gukandana kuthiria mpanga ya wamba bwandithia ntere ciatiania na yembe na inya ntere bore ni ripoti ya Jeff Wagituma. Thank you, Mr. Speaker. I've been raising it because this is a very emotive issue. And it is ironical to hear a member saying that there are no castle wrestling happening in Meru due to Samburus who have been rending day in, day out for 3 years continuously. And when we hear about operation, it's not an operation, it's a mockery to the intellect of the Meru. And I would implore the minister that on Wednesday, let him come with the evidence of how many cases have been prosecuted in Samburu whereby Merus have been there trying to rent their animals. Because every day, every week, we must have a raid. And when these animals are drawn, they cross River Wasunjiro. And when they cross it, we hear about Mulima Vendera and so on being mentioned now and then. My question is, where is Mulima Vendera? Is it in Uganda or Tanzania? So the animals that are owned up there, we have heard about this operation, which I'm saying is a mockery and not an operation. Day in, day out, there are cases in Samburu, and there has never been a case of Samburus in Meru trying to get their animals that have been rendered to Meru. So Samburu East is where all the Meru animals from northern grazing area have been owned up. But the government has been very lenient. And we are saying the government has been favoring them. And the time has come, the government to lay the fact bare, to know who is renting animals from who. Gikundi kia akari na kio ni bunge la mwananchi ni bashimiritie kulalamika withire bwako marua kwa kiriro na gukaya kwa wananchi kaunti ya Meru na rena ndi bori kingabana mutumanto ethingia kuthikira kiriro kia akari ningi kwithira akingia nayo ni yara mwananchi akuga niyo ya bateri yara kethira ya kimuguna riboti ya mutugi wa Kiambi.
Gikundi kia bunge la mwananchi kuma Northimenti ni bona nitie gikeno kiao kumana na kwebera kwa urare murungamiri uritingo gyo bichini ya Gavana Julius Mbije wenye mea kwendekithwa kwa ambassador wa Vatican baki mugwata jagitumi gikinene kia urare kirigire kia mwingi gukinyira Gavana Mutumana kinya kuremo gukinyia Ntumwana kinya baro akathumba kiri Gavana bichini ya Gavana otindi tonya Chonto Mbijewe arara kwa thina na arara kwa ugitinki kiri mwarijwa ananchi na Gavana wetu naitugwitikia na teka tukuga norare kisuisi kiantu kuona Gavana Omeru na 2027 nora thukairia Mutumanto ithinkia kura ciawe. Tunasema ya kwamba hata ni heri umepewa ambassadorial post uko Vatican City utoke Meru County, maana wewe ndio umekuwa kizuizi ya watu ambao wanataka kumuona governor. Sasa tunasema ni vizuri umekuwa located hiyo post, at least uende ukafanye hiyo kazi huko nje. Ningwongwirite sana nonto kuombiye watu bisine twetre twa mbuku appointment around 5 times tuko tunaenda kutafuta bwana Gavana wetu twataka atwa area next week bukona bwana Gavana tugetera appointment tukanoga tomutumira message at respondi tomuringira thimu atetika. Kuna appointments mingi ambazo zimekwama hapo kwa ofisi ambayo umeikalia. Ni undure barombete Gavana Mutuma kuthuja na gutara mtu karitanira ngugi na mwingi muno bakiorota mbeo mbithi kujuriria kanya kau. Tunahitaji chief of staff ambaye ataketi na raia yeyote hata awe nani hata wa chini amueleze shida ambazo watu wanazopitia. So katwira Gavana wetu na ndicho ntu post yeu for now iya akai free tena mtu katu mwore na ndi viongozi generation ye Gen Z kana youth ingwetiki kanya kao nako kakwatongeria jonto pa ukara muno bakira gutongera boy baruju na ndi turende kwenda kuona muno utongeria bo vijana kiri obitieu chief of staff na tukwire oju okara gutara chief of staff tara muntu ro komba kwaria na antu na muntu ro komba kukaranthi na agwe akwerese mangiani tubaraba kwejo obisine chief of staff kuruki ni bona nite kuria kuanwa kwao kumana na oritingo ge bwa thirikari nene mono kumana na witia kwa maguta jande gorone batwe ituinyekirite kabisa na tukuthira nandi abo twenjoe thirikari nene utume gwithithia maguta na chiringi 40 wene kana chiringi 9 abo tuenjoy batwe ananchi banthe goro. Mambo ya kupandisha mafuta tafadhali, hiyo ni kuumiza wanaraia. Transportation iko juu na economy yetu bado mifuko ina mezwa zaidi na mambo ya taxation na mambo ingine. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nakio gikundi kekoro kuma muji munene jwa Nairobi ni bashumiritie kuthetera mirandi ya thirikari nene Rais William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Ningi bagitana mbere kuringira ndebe Rais William Ruto bagitonyia na kuthetera murengo jwa tam. Ripoti ya Jeff Wagituma. na bwantu aka kuma Nairobi nande ni bambiritie vuguvugu ya kuringira ndebe President William Ruto ni kenda akathura gipindi kia biiri. Vuguvugu nayo baugite bari miambiria Nairobi ende bakethira bakithiurunka nthiguru iji yonthe. Sisi Tutam Brigade hii ni national movement ambayo ina support William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu. Sisi tunamsupport arudi mara ya pili 2027 ambayo ni next year. Na ndio maana sisi kikundi yetu inaitwa Tutam Brigade. Sisi mandate yetu ambayo tuko nayo, tunataka kuelezea William Ruto leo rais wetu kwamba tumeona unafanya kazi mzito sana ya kuzunguka ukiambia watu kazi ambayo unafanya. Tutam Brigade ni young mothers, Gen Z madem na wamama ambao wameshikana kwa lengo ya kuelezea Wakenya scorecard yako, ile kazi ambayo umefanyia Wakenya. Na tumeanza already na tunaelekea nationally
Next month tuko Homa Bay, tunaenda Murang'a, tunaenda Kiambu, tunaenda Nyeri. Tunataka watu wote wajue kazi ambayo rais wetu anafanya. Nkurukia ntwa kababa ni baugite ni bekwenda President William Ruto aewa gitio janthigurune na kinya nkuruki kuga bakethra bagitariria ringi kura mirandi yethirite akitera mwingi na kinya kuboria bethire bakigwata na kugwatira kiama kia UDA. Sisi kama Two-Term Brigade tumekataa ukabila Nairobi. Kabisa. Tumekataa ukabila Kenya. Kabisa. Tumesema rais lazima aheshimiwe. Na hata heshimiwa kwa maneno peke yake. Ataheshimiwa kwa sababu tutaonyesha ile kazi ambayo amefanya. Rais anakuja na scorecard, wala wanakuja na maneno. Sisi tumeamua hatutaenda kwa maneno. Tutaenda nyumba kwa nyumba. Tutaenda kwa masoko. Tutaenda pale Ushago Murang'a. Tuwaongeleshe na Kikuyu, tuwaambie barabara ambazo rais amejenga, tuwaambie affordable housing ambazo ziko pale Murang'a. So si Two-Term Brigade tunasema ni two-term. Ni two-term. Harambe! Harambe! William Ruto! William Ruto! Na chama ni gani? UDA! Nairobi tunasema chama ni gani? UDA! Tunarudi mashinani kuambia chama ni gani? UDA! Na tunasema rais Nairobi ni Ruto! Na tumesema lazima aheshimiwe. Ruto! 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 Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Narua nio ntuko tugukunenkeria gicunjĩ kĩbĩrĩ rũgono mwanya tukimurika mpanga murimo yo nyimba kathetude ka Meru naria akari kuma guntu pethirite bakiuria ririro mbakiri thirikari gwika mitaratara ya kumatia ndwa ya gukandana na murimo juu atari jwa nyimba. Likana kaunti ya Meru ni mwe kaunti iraitongeretie kiri utari bwa mung'ana jwantu barana boni aje ba murimo juu jwa nyimba ningi embe irimwe ya constituencies kana isho bunge kaunti ya Meru ira itongeretie na utari bwa baba ingi baraba bajitwe ni murimo juu jwa nyimba nande romba ni kiri thirikari ni ntongoria tiwe kamawirane iguru ya mawirane etu retimbura ende amuni kwambiria mitaratara ya gutetheria gukandana na gitwikite mpanga kathetuneka ka Meru ni rugono ruthuraniri na gutarirwa ni murithi waba Rai sibitari Kenyatta thai arai almost mieri na sibitari Kenyatta mbere eta for amputation na rijonge achoketa kuritwa inguinal glands muri mwayo witiana witeti wakiu kuma wende thai na leo andike aria mieri iri kuma thai na leo hospitali tuko na chentuko 33 aketara ndio mwanka muri mwayo kinyeta wa tuthenia cancer ni aretwa malignant melanoma yo tuthenia no ndotombere kinyawo nyingwa tiona kanya tutora hospitali kinele Jumatatu 2 and 4 kumaweta Nairobi nyagethera kadi nere yote gintere hano ndotota muntu mbachira chongo gutumika kire mbicha ni mbinge muno kunde mwanka thai kuromba tukinya thirikari nta murimo joro no reta kiro moruaro kaibwa na malignant atakiro jongo kaibwa na cancer nyoya kiu koito kuromba thirikari yomba guchwani mbibiotoma murimo yo mbibikotoma murimo jo jogwa tanto no ntombe tuwache ni ombi kuende byatomba kya mbumba kuromba thirikari ituthinikite bunene na vivyo basoge sukuru nkaharambe tukubwithe tukunoa anta hapa kuyanga ntorene ande tuperomba thirikari gututethie na thene kansa guturetera no bibio mbo tutethi na ithimi bi na ndawa guturetera ndi guthirira njerene ana tibahu byakora tutiona ai thirikari tutethie ni tutabwala nkai thirikari. Bibi ameathiriwa na ugonjwa wa saratani na pia nimempeleka hospitali mbalimbali na hayapata nafuu hata sai. Ni shida zipi mnazipitia ama changamoto kama familia?
kuuza kila kitu ili tutibu ugonjwa, lakini haiwezekani, tumeshindwa kabisa. Anaombite kwaswa ni rume ya kumedia kaithina na kumania utu hospitali tumbite omwikia na thai ni kangu kuswa laini ya kuona mbia sio eta kuraya. Baraniritie na antu baba bamwe bakuma rutene rwa riaki nibajanite ati mantu ya nyonyoni ya gwita rutene rwa mwitune ira yombere gukinya ndiguru nerenja igitene ria tene mono igitene ria ikende emergency na irinyene ria nyonyoni yu ya gwire ni komere kithima na ruji rurauma ku na ruji ruru niru antu batumaira bwagaiti kuma mwitune na ruji ruru betikitie kana bakagia witikyo na ru ni ruru baejaga kansa kenda mundu atiginya ko nategwanga gweta mwaka kiro ni kwa ina ile no tukaritito nao toitigwa na kyoi no tumbomu shariga wa ye teka ya garofa ni mama mbulera ela ni mwera ena ntu na shariga wa nyamba la charo kasoni ndege ya rukia ko ga ginya to limo na limo ko ga bona to ndege araba ikaba lukachia ishao ya kwena ya kwento na kweka kwe onto kwa na mido no tutaka kwa limo tutaka kwa dida cho kunji muno ya ko tekele mo kwa dina o kibaka na bunga ko mwani kwa na kibaka kinji muno na kwa na kinya mitemine ne kukiera kuende nembo mjalingwa kwa kubonda bakambira kuba kinya mantu yangu bato kinya no mwere ne bakayiba jo stoka saidi onto ilalo kane lwa ko ka ni nyingi saidi kuna ngasi alukwa yo chela nandi ando bakadamwa baitigwa na baitigwa kile kyo na kwa ri kyo no tuma etwaria no guma ni tinda tawan twali nao tumbe na fyo ngwa wa gwa 1963 na mwalimu nyonyoni uya warukire 19 ntumba kumenya na mitrimende mwana na yarukite munde no Joshua Murungi ya yarukire ya kuthura marinya yele kutoi butubu yari mwira ro chunuka iyo unkuma na ringi ro turira na kiruru ro tunya na kindu ro nyonyoni ni aita satellite na nyumba tuona ni nyumba kwa affecta ndene murimo yuno nture tu itukura thina muno tuna murimo wa kansa mwalero atale uria kironde bwa tukunya tulu tu oita muchi na uwe na thina ntu ende ba tukathwania ni ruru mathina jaja kwithwa jarumirite antu baba bariaki ni mathina jatina mejanirente turona jatina na te kumbika kuthithika uria gutigiritwe thirikari ni kenda ikomba gutethia mwananchi ujo wa rutero bariaki atikombe kuthira ntureje ariaki ni ntura yonthe ithirito igwatini ugwati bubu uria bwitaga miaka na miaka nuntu ni kumana kinyana bojo we na banguku bonde ni bonaga thina iji ya murimo juju jwa nyimba watanira nandi ntuku ya rojo ni kenda tumba kumenya thina iji yongwa ina ikuma na ni untu bwe kumumba kuthithwa ni kenda ntura iji ya riaki ikomba gutethwa iti wetwa ntura ya kansa indi itwe ntura ira itharimitwe kichunche kiabiri tuwakiona ntuku ya rojo ni kenda tumba kumenya nkuruki murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe riaki Igembe South riboti ikithira tukinyithia muthiayo yarato kubanganitia kirimetha ya nteto Meru TV ngushukiri nkatho cia mwanya ni bwega muno no ntubo gututhura amuno ntubo ku tugitwika nyumba nteto irene gweta kathetuneka Amiro kuma kirini kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Bita wakabu mutharimi mwananiria na jira mathithio ni Paul Gujiri nkwendere gita rirega.
Kangagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political